Чуваш республики чулгуладырыхне шиндерючи кизем регионзем хушинджи марафон эстафетыне гужарджы. Чулгула области патриотизм доемне үстерге мероприятие жинаган ултымыш регион. Марафона паенге гунчень пуры вунвижи бенетла жен гучынна. Унчен выл Чувашенре, Тударстанра, Пушкартра, Чембер облачинче тада мардвадырыхенче иртне. Кунда тыван шершыван аслы варжы шулезенче тылры патырлыха халаллана конференция ергелене. Онда архивратор шаганзем, историксем, аслы варене учреждениесен, варендегенесем, ослых эшченесем худшенжеш. Везем хайзен тепчевесенче, атылдырыхенче пурнагансен, тылры патырлыхне варжывых денчибе кадарца баджеш. Чувашенре хирарамзен канашын ердюши Наталья Николаева конференция худшынагансене сырба хузан хюдеревчикине тавагансен паттырлайышын темене сарас енебе республика райыркерне эссембе палаштарча. Чуваш патшалық опера балет театрын артизезем, чулхула театрын сцены шинче сыр чеке оперна кыдар треш. Хужура чулхулари хастарзем регионзем тырых куйса жүреген шендерючи кезем куравба палашреш. Тыван жыржыва юратма варендеген марафон, варжы шулесенче тылы шенесен паттырлыхне эмерлехех асрах варастелев бердеть. Республика Каларымвали, Мария Шагарова, Ирина Рамадова.